Irire viana ndo mwanchi umurire wa Getembe TV. Karibu sana charagire chinsa ingi chabona murugoba kira tura chigosanga sensemo yekionga liagenderete kurwa sorugongo rwagusi samangana yuvraya mangana siasa nabwo magendero yechingenjo chonsi. Karibu sana iretariane Matilda Obaigwa na nekirogo chake kionga ebiro biga nigobono mawaziri omukuru obwechisemi oyo koligia kirogo kyo bugavana se county ya Kisii Moske Ezekiel Machogu amo no mobunge omukuru kurwa se bunge South Mugirango Moske James Omingo Magara negatia barabande kura sinse moyo kwamereria serikali bono banyara wikirana asemisa yoko wakabuya ase abasasiroti babiri bakore meremo ase myaka 25 ase Kelisia kya Nyabururu parish na chinga kecho nigobono banyara kugikeria chiburaburu cyabere chikwenekiwa ase siasa yorogongo rwagusi naboigo babotesie kanisa ase okuralia omulembe buno muriketo Wycliffe Tyson Manyara agutumanya abasasiroti babere Lucas Yongesa boigo Bernard Nyangeri bachengera emyaka 25 yobokoreri ase ekelisia emiseyo nigo yabage kurawa amono mwesiko bwokisi Joseph Mairokemwa boigo na mufika General Charles Amwata nigo babaganeria obugimo obuya bosio. May Christ ambaye ni padri mkuu aendelee kuwapa nguvu na uwezo kuendelea na kazi yake. Mama Maria, mama wa mapadri, aendelee kutembea nanyi, awaombee na nyinyi kweli muendelee kuwafundisha watu wake Mwenyezi Mungu. Na Yosefu mtakatifu awe mlinzi wenu katika kuitika kwenu. And in your priesthood continue to bring out the fruits of the kingdom in our diocese. May you remain firmly grounded in Christ's love, filled with His wisdom, strengthened by His grace, renewed by His mercy, sustained by His Holy Spirit. And when Christ comes, the chief shepherd, the high priest, may He say to you both, Bernard and Lucas, well done, good and faithful servants, enter into the joy of your master. Ase miseyo habarai ao baikirana oyo kabeiro muwaziri omonene bwechisemi Ezekiel Machogu nigo akwanera obosani bwabo. Mimi mwenyewe nilifanya kazi pamoja na Father Ongesa kwa miaka mingi akiwa parokia yetu ya Ichuni ambaye tulishirikiana na kwa hiyo ushirikiano tukaweza kushughulikia ujenzi wa kanisa la Ichuni pamoja na Masimba. Vile rafiki yangu Father Bernard kuna wakati mmoja ambaye alinialika kule Rangenyo tukashirikiana kwa ujenzi la nyumba ya Mungu. Ezekiel Machogu boigo na kwanera chiburaburu echuchi abere chikororekana ase orogongo rwagusi anene ase omuchi okembu ase ateba onye kore one term tigana kogenda ase guturubania omukutano two term boigo onye kore two term oyatanane no moyega one term. Sisi ni wafuasi wa candidate wetu anaitwa Fred Okengo Matiang'i. Tuko one term, wengine wako two term. Kila mtu iko na uhuru wa kukaa pahali ambaye anataka. Omubunge omukuru o South Mugirango James Omingo Magara boigo nigo agikeria engane iyo asata babuna kubota ekuranero erabe ekironerero ekenene. That nobody has got a monopoly of Goonism. If we destroy the institutions that protect all of us, there will be anarchy in this country. I want to pass a message of sobriety to the head of state where actually the buck stopped at. When you see police escorting goons to maim people in the accompaniment of police, it tells you that we are on our own. And the only way we can salvage ourselves is to take our vote and make William Ruto and his goons in Kisii town one term. If that doesn't happen, I can tell you we're losing this country. In Kisii, we have never experienced where a brother shades the blood of other brother. In Kisii, it's a taboo. Bini Nyamongo oyo kukarige kirogo ase bunge ya Nyaribari chache nere niko atababuna kera oyo mona bate bosibole bwo kubulia chikura boigo kulia chikura ande onsi aiga Kenya. Kwanza vijana msitumike vibaya kulipwa pesa, kulipwa shilingi 200
500, 1000, 5000. Maisha yako ni muhimu kuliko hizo pesa, na hiyo sio siasa. Na constitution yetu ya Kenya inasema you've got a right ya kuwania kiti, you've got a right to campaign anywhere you want in Kenya. Kuripoti Gatembe kuri Nyabururu, nje Wycliffe Tyson, Manyara. Bunge Onyaribari Chache Moske Zaire Ijanda nigo bono akanire na kwerusanania ase chinkuma bunanigo anyarite kubaka kubwaterenigwa asukurubilia chiburaburu cyanyarite koneki wasinsemo ya Kiumbu ejuma yaeta ase etaro ya Linda Mwananchi gocha Sorogongo Rwagusi kaukwana imaragoba ya lero kurasigiti kia Masago ime ya Kiumbu ase constituency yo Moske Zaire nigo anyarite gotabuna ere nomurai wanchito Mulembe na boigo wate maskani gocha Sabura Ivande njira teyo ale kurubilia engana bude yose akwanera amagendero ase bunge yo ya Nyaribari Chache no mulikito Daniel Ontiri agutomanya magega y'ikiburaburu kwenekiwa sensemo ya Kiumbu ekemo ya etire chicherete hosira kubugima n'abantu bandegetegerwa chingoma chintinde chingakichietaro y'abarayi bagopinge serikali Janda nige magoroba ya lero hariganikuwa nerumbe y'abamenyi hasigeti gesukuru y'uboroso ya Masago Narimorioka hasi nkona yaye nigataseni kiagatembe ukana bororo kubwateranigwa subusalibu ikieta. Mimi muliniona nikirusha mawe hapa, lakini wale ambao walirusha mawe, wale ambao walipigana, walikuwa wanasimama kujidefend watu wetu wasipigwe. Haiwezekani mama ambaye yako kwa soko anafanya biashara yake, haelewi nini inaendelea, anaona watu wanakimbia, watu wanapigwa mawe, alafu unataka na hao watu walikuwa wanafanya fujo, sio watu wa Nyaribari. Walikuja kutuchokoza hapa. Ukwana chinga kecho nigo nonye nabo haorokia okugechukwa kwa hase kolekyo kyalingi kyobusuku ukwanira wego gose melikuwa hasa bubisa babanyimbo bunamba chigusuguma obone bwasukigwe ne amate yanyegosira na bali bonsi baochereretwe banyoliro bone bwabo. Mimi hakuna siku katika uongozi nimesema mtu aende apigwe ama mtu aende kuuawa. Na pia nilisikia kuna mtu alipoteza maisha kama kiongozi. Huyo mtu nilisikia alipanda gari ilikuwa inakimbia akaanguka, na mimi ninasema pole. Na sisi kama Nyaribari Chache tumetuma rambirambi yetu kwa hiyo familia ya yule mtu ambaye alipoteza maisha, lakini wasikuja kutuwekelea kwamba mjumbe ndio alifanya hiyo kazi. Asense mwende nigakwanire gati yemirobolyo ya magendero asense miyo na gukora sogota yabona ekirenga kiaye kanene na magendero. Unajua nilileta Rais William Ruto hapa, tukakubaliana na rais tuhakikishe barabara zimejengwa. Leo hii nataka niwatangazie barabara hii kutoka Kiumbu, Amasago, Keboba, inaenda mpaka Gachuba, Chindwani, inaenda mpaka huko Kitutu Masaba Kiendege. Hii barabara itatangazwa in the next 1 month na itawekwa lami. Barabara nyingine mumeona imeanza kutengenezwa kutokea hapa Kiumbu, Riondonga mpaka Ibeno. Na hiyo barabara yote. Mambo ya stima ninashughulikia, mambo ya maji. Sawa sawa. Na wale wa mama na wazee na vijana wenzangu ambao mko hapa, wale ambao mko na makundi, hizi ma groups, tafadhali mimi nataka kuomba, mimi mjumbe wenu mulinipatia kazi, niko na mshahara, si ndio? Na hiyo mshahara nikitoa kidogo, niko tayari kusupport groups ambaye wamejipanga. Nkoroba terega seni kiagatembe kurega Kiumbu hase kaunti ya Kisii letrane nguru kwa Daniel Ontiri. Na aba alimi bekemeri kia maua kurwa ase ekiumbe gose society ya Sironga Pyrethrum Farmers Cooperative nigobono beso kirina kurukwe murungania kwabo gochiase uburayi burabisi ase batebirumuna kemori ekemeri ekyobono tibaraba bakonyorobu ya kurwaso ogosimeka amauga Pyrethrum
kurwa ase chinsemo chia Sirunga toka ime wodi ya Bukichora ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira na nekiro banyari kubura buna barai mbaraba bakurangire nonye nemisangirekano na kusanga ebirengero byabo na baremi elikomanyana obuya bwa mauga ayomborobi batebire buna mauga akinire ligori ayobono baise ko bwaterere bono barabusa ko bakonya konyoro bwaita bwabo asinchira irabe eyavene ase abaremi igombwate endamwa muyo bwanchani igoro ya mauga itasironga bunasa asaregete amauga naragashite chisukuru chikanisa nabona siasa ababonsi ba West Mugirango basome toko baya mauga lakini banyatigire abanta bakebakoria igo we thank the minister for cooperatives aso guru directive inga elections yakorwe asebono igo tuko batangasira na gitariki 14 kirabe chumaine gocha abaremi bonsi pi na baria abayuri babo basirete naende twabegete na baba abanyamwando babayuri abo babo baikira nororo mbabaise komocha engenje yaye oboremi bwaitu bwa soyati ya Sirunga ndutagete tutagete kubanza engenje yaye twara bari mbare kuri mauga na mauga abeire nirigo lirigiya asebono kera ntutagete nga amauga aboke kurwesa arenge elinde abantu baito gotole 3519 members egere banyole benefit chia mauga ayo twasimigete muna shareholders igo naende gongo boli noye shareholders kabaranje bachicha sobonge elinde bachorwe bose bachore ekamati egochigutenenera Sirunga society abayiburi bare basirete bagatiga abana babo bono abana bono mbatakiruwanchirwa batenenera mali abaise bari basirete igo basiegete kubasiekire amatuka mange myaka 10 basiekirete isiko batari gutaka baba chimemba egera batenenera mali abayiburi babo nambende niga abanta ba committee members bono basirunga igo babwateranite na serikali ba destroy esa society ya Sirunga ase myaka 10 cheno meeting etayo bako omonta kwimo korumwaye atabwati minute ochuko withdraw chibese cha baremi korwe banki obole miobo mborororo egekogere kiase tingirororo abalemi barosetie kire bosongo kire Nyamira agaiga kikoleta kibese lakini abalemi mbana korora gentekyo saa 3 kamili mochora abantu abaya bakurenda mali ayaito igo tubwate nyomba bakaberetera mbodi Nakuru tukatwara chi go down chire Mombasa naende tukagirete ngabe bodi baita bara bangai nimbagorete share ase Kenya Corporate ase Kenya Power even Kenya Breweries igo mojo tuchikora chibese jabantu balire nsemo ya wamenye korwa se wodi ya Marani yo kutoka imbe ya Kitutu cha Chanote county ya Kisii niko bono bago kire gitambukiro yoko urorwa we Chipara na boigo chaka kulemwa kwegatige Chipara chengencho ase chinsemecho ase batebire muno bosombi niko bwabere boko bwo muchando bono ase mutukamange aetire na ase bono banyari wakabuya go chiase omo MCA bwe wodi yo ya Marani omoske Dennis Ombachi na boigo gotabuna niko bono bosombi bura ororobe na boigo nekiro batwaro semere buna Chipara icho nchicho koba chiko bakonya abange weterase amangana Otole no mogoko ase rituko ria rero ase pareye ya jakire kolemwa igo toroje ngano mogoko tokorana ringambi ya mono ase mwesimiwa teni goto etere guchenga gitari nerere nyansaga epara yabeire nywe bono no moro mwogoeta basi totebe mbuya mono epare kona to chandire kuruya iguretwe
bakaboniga nari twarorire ng'a amagendero batoinyoire bari bakonya gukwana tiga bakwane giara nturara amagendero bagoja gukora kibagoja gukomiga ntwe tokogote mbia mono otoroserie para nyansaga gwatoroseirie kane nyagitari abanyagitari ntumatenga bwango abanyagitari ngokora ngoika baroro sababu tuberete gaiga esingencho mheshimiwa Mbachi atumete para chaego cheso ofisi mapema chinji na chigacha chikakora inspection chikarua report chibikiungi gitakire na kigeto tole gaiga ogwasaba kwane aba MCA bali bataratuma chi para chabo gwacho ofisi yaito tafadhali tuma bwangu ligereka tole sub county ino tonyanga to college paramo ki wholesale inche ngoro Dennis Mbachi umwa MCA Marand Ward aiga semwa ikeire eye ne para tweigorete omwaka o 2020-21 no tukayetigera ali se saurie dracheli atigerete kurweli twarigiri kyari nyansaga epare yero siku yaira matuka mange igeye nere pare ntangana se section yeye ne sub location ya mbanda tole togotambuke pare yegende paka linya para inye bwate sense ward na inde ebwate ramieri garia elie gochikwanda gochi obaracho igoro koruga iga ntobwate pare ende ekorumbanda egende Simba Lodge ebwate paka kiamo gorero goro ntobwate chipara chinde buna bono ntwacha keregetare CDA kiari ni korogoro ekogenda paka Nyamagicho kubwata abantu baitu ba megogo sub location na Onywere sub location abande bachakere isanta batirire paka Nyakome igoro bachire paka Irunya abwatire Borabu na endo Onywere sub location ne abande mbare Nyamage na tokwana bono iga bachaka kurukendegere batirimboka paka Magonga na abande bachaka kurunya sole bachire bakwenda paka machine mate kuruoro abande bachaka Nyamwanga batirimbukire paka Esuranja bakwenda paka libachikoike ensegesa omuchifo bisoro resto bwate problem kaigo na mwebere iri totolie budget trosia gadaracha karaiga gake egera abantu baito baite abantu baite gento batagetekenene na magendero batagetumanga na mangi ukuboria niko kugenderete kubekwa gochaso omugusina kubwa muno abrai nabasaye kweneke buna banyare koralia siasa ere eyo murembe ase orogongo rwagusi uyo ukwana ega nigaro musaye nibwo mwana siasa asereta Ezekia Arasa korase bunge ya West Mugirango uyo boigo nyare korese getogo chiase abasaye batige batumeka bobe nabana siasa na munasoko leta chiburaburu nabwo gotorana omurembe ase chinsemo Asamalieta nengongoro kwa Honorable Ezekia Ogendi Arasa ninjolio yo mobo kurwanerere kerwe ke kyobo chumbe kya West Mugirango constituency ninjolio yo mobo be wabasaye chichenisi balibesokiri mwarore gesanga kende kya baga ali keumbu betewe nigo kyalenge kyobo soku sana kyalenge kyogwe China nabarayi bali balese asoborai mwarora mangana ya bunaba kero kende nabera atogekana onde naro olenge sponsored na mangana ya gochangia iko togo kemea iso shameful korora abantu baminto bagwiterigwa amanyinga buna omungu akanara aliyo osira akatiga abana barabake sana igo abarayi baitegento kiyo kanale ko basaba aki kitokwenda ase ground onde bwensi kero muntu nabwate party yae ago changia igo kero muntu gachira aria tiga to mwari baga otegerera tomotegerere tali tugochaka kurigia omura twachaka kufuruga aseme kutano igo nabasaye baminto tiga gotumeka esenga kie tali erenga kie kwachorire gotumeka nabantu aba aso kororo koirobe no bwate right yo gokani omuntu oyo mataina aango nsirie ore teli bia korora omuntu miniga goiterigwa amanyinga gosogo goiterio omuntu mina amanyinga komoira bakarira baise negento gete kyo bakongo sana igo basaye baminte round yeye akitiga tora ndio morembe tiga tutwale siasa cyo morembe ntotwara siasa cyo korwana cyo goitarania amanyinga igo nabali bonsi banyigwete bantegererete mumaete koru West Mugirango njente nene koru ase chama ya UPA mumaete ningonye bwate igabonye bwate Fred Okengo Matiangi no mwana ito togo support esengincho nentuntoka neti atoretero borabu ase county cheito Nyamira na Kisii ananamo
Mwancho murigirira sengane yo tokagenda umutimo komoke na bwigo ntoirane kugendana n'ekionga chinsa inye chiabona marago bato bosago skagenda utubwati aso mutandao wa Facebook no yo YouTube masemo ikionga ni chinsa inye Getembe TV live. Eduka ya Uhuru Superstores yo gutoke meyo mu cyobosongo nkonya bale ebintu buna bono mbabwate esukari ku Rwaseke Company ao obusi bw'ingano amavuta y'icingeni ku Rwaseke Company ao amajyani ku Rwaseke Company lya Keteba echumbi ya Kensalt egati ibintu binde binge bwigo nkonya bale chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati ku Rwaseke Company ya MRM ayo ari ayechi size ao nabego ni chirangi ao nkonya bale black sheets egati ibintu binde binge inyura nka mbabwa tobokoreri obu yabuna bono uyabo bosombi gose transportation mbabwa tobokoreri wa forklift asibego bokoreri wa which customer care buri obu ibirengo bigoro totigara magega agirira rero bwikumbolera ibintu biga aserigurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru Complex eyerange namagacho asafaricom hoigo no tukutuka sakro ku JM Towers ange na Credit Bank ime yo mu cyobosongo bakere simgwe transit number chabo 0111 161 500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Karibu sana mwancho moligira nendo tugenderene kionga okubolia kwa masabo Dr. Fred Okengo Matiang'i romokonyi asekiama umukonyi bumuraya asekiama gya Jubilee nigubono anyare kubura buna eki nechinga kicho gusabira abaraya bange kubwa muno bali baligetie konyora amabaga ao hasebirogo bya gisiasa ayeganiga ko yakwana chinga kenyara gutahara na boigo kusanga na abarai na bashirika be kanisa ya Adventista ya Good News ime ye county ya Embu kubwa muno nigabo buna anyare gukorerwa amasabo asisabali ayo koligia ekirwo kyobrai bwense. Please pray for us, especially when you start the camp meetings and in your prayer groups, in your prayer cells, in your first pass, in your houses, my brothers and sisters. If I may speak on this very emotionally, if you, Seventh-day Adventists, will not pray for me, who will? Kama nyinyi hamutaniombea munipeleke kwa Mwenyezi Mungu, nyinyi ndugu zangu na dada, tunaomba na nyinyi pamoja kama Wakristo wa Adventista. Who will? And there are times when I think I'm out there almost on your behalf also, that when we are standing out there, we are hoisting the flag of the Lord and the flag of the cross. So let's go forward together and support the work of the Lord and work with each other to serve the Lord through serving our country. And we are ready to serve our country effectively in an exemplary manner as a way of serving the Lord. Sasa ninawaombea mema na majaliwa ya Mwenyezi Mungu tutakuwa pamoja. And we will participate in all the activities that we are supposed to participate. Now that I'm an associate member of the AMO, Pastor Ireli, when I was in Meru, I said this and I don't mind repeating it again. Ideally, you know, Advent is the way we are. When we arrive here, unakuanga huko na pia nyumba yako, you must be a good member of good and regular standing. Mheshimiwa Kimari, I would have been here with my wife, but she is serving in another congregation where
mwancho murigire kubwatikana nenganira ase kigambiro iyo bwateranete ndemiro emo korwa ere ase Rwaraka gusendemiro ya Rwaraka nigo Dr. Fred Matiang'i uyo ngo mawaziri ase amatukama gigachinga kicho ndemiro yo yanyarite kugurwa na konigwa yaberege koleta engana yo kongusana no gusi yaberege kumubwatirania nabo igo abereka waturwa ase ebina nabo igo hikyombe kiri kya EACC kyokorwania obukurume mensi ya Kenya kirigete kwirania endemiro yo na engana yo nigo yerere Muskeri Rigathi Gachagua ko mwegira Dr. Fred Okengo Matiang'i asate biruna engana yo nigo yachakire koleto chinga kichiga munenchiremo yo kumokora chinguru Dr. Fred Okengo Matiang'i ase sabali yaye ya gisiasa na kubomono aseganga yo kuriga kirogo kyoburaye wensi asate bire ere nabantu borogongoro Mount Kenya mbatenene magega ya Fred Matiang'i. Niambie hawa wanajaribu kugawanya United Opposition, kujaribu kutupiganisha. Saa hii wamemulika Matiang'i, wanataka kumuhangaisha ati ndio wamutishe ati aende kwa Kasongo. Iko maneno hapo inaitwa Rwaraka, kulikuwa na mambo ya mashamba ambaye koti imesema ililipwa kinyume na sheria, na wale ambaye walilipa wanatakiwa ati washtakiwe. Sasa wanatisha Fred Matiang'i, lakini Fred Matiang'i hakuhusika kulipa. Mtu analipa pesa ni principal secretary anaitwa accounting officer. Yule alilipa hiyo pesa ni mtu ya Ruto anaitwa Belio Kipsang. So wewe William Ruto, kama kuna mtu ya kupelekwa kotini, Belio Kipsang, mtu ya kwenu Nandi, ukamate yeye upeleke kotini. Huyu Belio Kipsang kuliko mfunge umempatia madaraka. Siku hizi kazi yake ni kuuza passports na vitambulisho kwa watu ya Sudan na watu ya Somalia. Kitambulisho anauza 15,000. Passport anauza 1 million. Huyu Belio Kipsang ndio mtu ambaye alilipa hiyo pesa ya Rwaraka. Fred Matiang'i alikuwa cabinet secretary. Cabinet secretary is in charge of policy. So mimi nataka kumwambia ndugu yangu Fred Matiang'i, usitishwe, na sisi tuko na wewe. Na sisi tutasimama na Fred Matiang'i. Na akigusa Fred Matiang'i nitamobilize watu ya Mlima kusimama na Fred Matiang'i. Mwancho murigire ya gutigana nayo mwaziri bw'oburindi bw'ime Omuske Onesmus Kipchumba Murkomen asense moya niga bereka koiranirania na Omuske Rigathi Gachagua asamatuko amange ahetire bono na kaukwana omugasorero Murkomen niganyara kubura buna Omuske Rigathi Gachagua niga bereka kubwatoka chinkwana chintindi cyabere chikoleto watananekana ase abakenya na kubwa mono niga motogirie mukonyi bo muraivense Professor Abraham Kithure Kindiki na gotabuna niga kolire buya ase gekyo kubwabuna ekero Omuske Rigathi Gachagua nyarite ko swabe isikolende takonyetia abakenya anamono kuchia ase osekurwa ebisaku byonsi. Ameenda huko na imeona jana ameita press conference akaanza kusema sijui ati mambo ya ati anasema mambo ya Al-Kalau. Sasa amerudi nyuma kidogo. I want to tell him it is not tafadhali. We are not begging you Gachagua for peace. We are ordering you to behave yourself and respect the law, because in any case if you don't do it, we will come for you and come for you perpendicularly. Kindiki ni fire si fire. Kindiki ni fire si fire. Tangu wewe ukue naibu wa rais, umestabilize agenda ya rais, na sasa kuna usawa kwa Kenya mzima, kuna development kwa kila mahali ya Kenya, kwa sababu wewe kwanza ulijifunza kwa Sunday school kwamba watu wote ni wa maana, na ulikuwa mwalimu ya Sunday school. Wewe ni kijana ya Reverend Daniel Kindiki kama mimi kijana ya Reverend Joanna. Wewe ulijifunza mapema kwamba usawa ya nchi ni sawa. Ule ndugu yetu mwingine aliyekuwa kwa hiyo ofisi alikuwa ametatiza wa Kenya na hii language ya shares, lakini wewe umekuja na language ya usawa ya kukaa pamoja. Ndio unaona rais anajenga mabarabara ya Isiolo Modokashe, rais anaenda Nyanza anafanya maendeleo, rais anaenda Murang'a anafanya maendeleo, akikuja hapa Rift Valley anafanya maendeleo, kwa sababu Kenya ni sawa. Na hii language ya wasaliti
sijui wa nyumba ingine, sijui wa upande gani. Sasa imetoka na umoncho murigire muraiwensi ya Kenya umuske William Ruto litukulia lero nikanyara gusanga negati ya bamenye kurase county ya Meru anamona ase muyiga bwebiriro na bwigonyara gutarira gati ya magendero ayo agenderete kurase serikali nene ase county eyo kaukwana kurase ensemo intangani umuske William Ruto nikanyara kwegirira murobiri bubwena social health authority na bwigo gukwanira magenderande na yechipara na bwigo chira chiri agenderete kuliera abakenya na kubwa muno abamenye be county ya Meru. Mimi nawauliza, bado tuko na watu karibu 1800 hawajajiandikisha. Mimi nawauliza watu wa Meru, tunataka kila mwananchi ajiandikishe ndani ya SHA, ndio sisi tuwe na data ya kupanga vile tutahakikisha madawa ya kutosha, tuweke vifaa hospitali ya kutosha, na pia tuwe na wauguzi wa kutosha. Mimi nawauliza, ili tuwe na mpango ya sawa hapa Meru in the last 1.5 years, nataka munisikize kwa makini, in the last 1.5 years, kwa mwaka 1.5 ambaye imepita tangu tuanzishe SHA, tumelipa gharama ya hospitali hapa Meru shilingi bilioni 5.6. 5.6 billion shillings has been paid to facilities in Meru County, pesa ambayo haikulipwa na NHIF kwa miaka 10. That is what we are paying. Na mimi nataka niwahakikishie, mahali bado kidogo tunataka kurekebisha, tutarekebisha mpaka tuhakikishe hakuna tena mwananchi anauza shamba yake ama ng'ombe yake ama mifugo yake ati anaenda kulipa gharama ya hospitali. We want to make sure matibabu isiwe ni starehe ya watu matajiri, matibabu hiwe ni haki ya kila Mkenya, kwa sababu hiyo ndio katiba inatuamurisha. Timu ya banyaroka aba Kenya ya Junior Starlets ni gobono barachi gutwari kwa mereni ogotindi ritukoria ankyo chinsa kianda segeti kya Nyayo Stadium ni timu ya banyaroka bimyake yukoro asenseri ya South Africa ekero banyaroka abo baranyare kwebwera ni gobono barachi goswa asekirengo kya FIFA Under 17 Women's World Cup uriketo Tyson Manyara no roboti urasinchira kubwatia. Timu ya Kenya Junior Starlets nigo yabeire ange gosoa ase FIFA Under 17 Women's World Cup. Nigo bakora etaro kokosoli na South Africa ase banyitera sobo chigori ibere ase enogo. Litukoria angyo nigo batakeire boigo kubwa gosekurwa makari elio benyorereri bagari ogoso ase World Cup erabe ase ense ya Morocco. Muraibwense William Ruto wetera ase mitandao yae nigo aboririe abakenya bonsi banyare goisokia angyo kuyetiotereria Kenya enyare kubwa. Wa Kenya, kuwakumbusha tu, our Junior Starlets team is 90 minutes away from qualifying for the FIFA Under 17 World Cup once again. The team has earned this moment. Now it's our turn as a nation to stand behind them. Let's fill the stadium with our flags, our voices, and our belief in the next generation. This is more than football. One nation, one team, one dream. Tukutane Nyayo Stadium this Sunday. Let's go Kenya. Omo coach omonene o Kenya Mildred Cheche nigo atebirebuna nguche gotema bali chinjira chonsi kubwa engoyo eyu ya ankyo. A draw, we prepare for a loss, we prepare for a win. But at this particular moment, we are preparing for a win. Having an advantage is one step, but we do not take for granted that South Africa is still a good team. So we've prepared the team for all circumstances. Mechi itakuwa mechi ngumu, haitakuwa rahisi. Kama tu vile
kuwa tukicheza Afrika Kusini. Itakuwa mechi ngumu sana, na sasa pia wako na historia ya kucheza vizuri wakiwa away, so hatu underrate hata kidogo. Tunajua wanatafuta point 3 kama sisi, so ni kujitahidi na kupatiana yote uwanjani. Nachukulia kama motisha kwa sababu ukiwa na the 12th man kila saa wanakuja uwanjani, wana support wasichana wenyewe wana feel confident wakiona kuna watu wana support, kuna rais anawa support, Kenya nzima iko nyuma yao, so wanajitahidi ili waweze kupatiana matokeo mazuri. Omogosoria o Kenya Gaudensia Maloba nigonere aborire abakenya goisokia ankyo kubatiotereria. Sisi tumejitayarisha sana. That 1 week yenye tumepewa, tumetrain sana with a lot of seriousness because South Africa is a well-skilled team, well-drilled team. Your team inajiweza na inajua what is going to do because away they scored Tanzania 2-0. So here at home they are expecting more and we are expecting also more. Kenyans, we welcome you to the Nyayo Stadium to support us as Junior Starlets. President Ruto, we welcome you to watch our game. We'll make sure that we win that game to qualify the World Cup. We'll make you proud. Tituli gochia gotiga tobuto itwe. Asechire kamera ngokianda gochia gotema tole. Oyo no mogosoria Pauline na Missy. Ni 90 minutes peke yake tumebakisha to qualify World Cup, so hatuwezi achilia rahisi. Game tumekuwa nazo zote zimekuwa na challenges na hazikuwa game rahisi. Zote zimekuwa game ngumu, but ni sisi wenyewe tulikuwa tunajitolea, tunajituma kitimu, tunapeana moral kwa each other. Na mimi naweza sema kwa game ya South Africa, si wenyewe tumeshaamua lazima tuende World Cup na tutaachilia rahisi. Kuripotera Gatembe, Wycliffe Tyson. Abo nongo korere kionga chinsenye chabura morogoba kendra gutwara obuligireyo bya Meya Gatembe TV umurobire go so sembeo umurobire o weekend jam na ukonyara gusanga na intoko kendra gusanga asimetandao yekerero mutandao Facebook na boigo olia o YouTube na boigo na boigo tonyora su mutandao o TikTok na Gatembe TV and FM kolenda sebono DJO no murobire o weekend jam kuruko Matilda obaigwa nere Elvis korwa studio kabire kendra gutwara obuligireyo bya Eduka ya Uhuru Superstores yo gutoke meyo mu cyobosongo nkonya bale ebintu buna bono mbabwate esukari kurwasa chi company ao obusi bw'ingano amabuta y'icingeni kurwasa chi company ao amajani kurwasa company ya Keteba echumbya Kensalt egati bintu binde binge bwigo nkonya bale chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwasa company ya MRM aywale ayechi size ao nabego ni chirangi ao nkonya bale Black Sheet egati bintu binde binge inyura nka mbabwa tobokoreri obu yabuna bono uyabo bosombi gose transportation mbabwa tobokoreri wa forklift asibego bokoreri